بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Muna-muna mga nagkikita atau tayo mga na agama Islam, dari kami bihaon iwan si mudir ng kalasahan, mudir si Mahad Nurul Al-Islami, tumukbal ini patuntum pamando si agama Islam, bawa din ang Quran, iwan hadith si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari bihaon ingurun na to unliya mudir si Mahad Nurul Al-Islami, biasin kabiaksahan na to kahawa hapon biad tu waktu biad tu adlaw suku sin ini mudir na tu kalasahan na habiaon insyaallah subhanahu wa ta'ala mukbal siya kato kanyo ini patumtum maudu hatapik hirir niya kato pagtaat pa Allah iban rasul niya sallallahu alaihi wasallam ikasud surga iban ikalayo deng api neraka jahannam deng sabab ini di namu napalugayon tawon namu tukbal na to kaniya in waktu mahapon ini wa narugaing dengkal patuan alim Muhaimin Syakili mudir si Mahad Nurul Al-Islami kharij Jamiatul Islamiyah bil Madinatul Munawwarah tawahun puhi fadilat al-Syekh alim Muhaimin Syakili falyatafaddal fadilatuhu mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga berhormat amuin mga jamaah muslimin
masi dirilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tibut bimingkod umalog pati binila dumungog simpang Hindu sin Islam na insya Allah Subhanahu wa Ta'ala yari kita niyo waktu liyaw nini magpasampay ako kanyo simpang Hindu sin Quran ibang pang Hindu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mga ini mga katawtay manghuran in agama tanyo amin agama matan turun dengan hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tanto nasadya impuunan niya yan daing haamuin Quran amunay kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya turun mong papanghuna ito Muhammad alaihi salatu wassalam ibang daing hasunat sahih sin Rasul alaihi salatu wassalam sebab amu yan intiapin ka ito piusaka sin Rasul alaihi salatu wassalam sin amuin sung na siya miigdan di halaman sin dunya ini lawang sin Rasul alaihi salatu wassalam فإنه من يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Unal tuud isiyo-siyo mabuhi pa puas deng ha kawapat ka ini maka kita na siya sinaming pag-iktilap matkumarisin amuin mga tao deng ha mga amuin nagdaraawan ng agama sinagama Islam. Fasayara ikhtilafan kathira. Matalag na tuud salta na bihawon ini agon magsusubra na. Magsusubra na namin pag inektilap si mga manusia. Dahil mga ini, mga katawtay ng Quran, na sabay kita amuin uno. Sabay kita amuin dumungog ha Rasul alaihi salatu wassalam. Dumungog ha panghindu sin Quran supaya kita rin malawin. Sabab law sin Rasul alaihi salatu wassalam dun na ini, Wa'alaikum bisunnati wa sunnati hulafai rasidin wa abdu alaiha bin nawajib. Wajib na kanyo waktu yan bang yung kakitaan yung pag-ikhtilaf sin mga manusia matulihan at tungod sin pag-agama nila na imapatut kanyo amuin kumaput hamin uno pagpin ko kanyo inamin dua uno tarak tupikum amrain main tamasaktum bihimalan tadiluba di abada doon ha ini matulihan hibin ko kanyo in dua parakala dua uno na matulihan bang niyo yan sa ruway kamu kumakapot mo na ruwayan dan Tuhan yu in kamu na Tuhan kamu yang malag. Amuan in baik tak kata sin Rasul alaihi salatu wasalam. Amuan in amu dia sampai nya kata sin amu in umyan. Sin amu in pugus niya na may tak makakita na kamu sin pag-ikhtilaf. Tanto na sejen yang jimatu sampai pabihaon niyan da jimajatuin amu in khilafat antara si mga nagdarawa muslim. Antara sin amu mga tao makaingat iban si mga tao bingaw kapag alam. Sebab mga katawtay ng Quran na bangkaw alim sa upama matulihan, bangkaw amuin makahati na yan matampaling panghindu sin Quran. Yan matampaling panghindu sin Rasul alaihi salatu wassalam. Di na kita kumahagat na Rasul alaihi salatu wassalam sabab nagyan kato matulihan daraktu fikum amrin ma itamassakum bihimalan tagdiluba di abada. In yan maitong garanti. Dahil na Rasul alaihi salatu wassalam ibin ko kanyo matulihan in dua uno na bang kamu yan sa luway niyo kimakapot doon harwayan ngan tagdiluba di abada di kamu malawang sa lama-lama matihan ngan tagdiluba di abada di na kamu tudya malawang was din ka aking matihan sa lama-lama doon na kamu amin duwayan kitab Allahi wa sunnat rasuli amu na in kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ng Al-Quran iban sin sunnat sin Rasul alaihi salatu wassalam amu yan wa sunnat ilong sin Rasul alaihi salatu wassalam amu in sunnat in sunnat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikaisan niya amuin uno hadis niya mibiyaitan niya terbisaran niya matulihan iban sin amuin hinang naawon hamasan niya matulihan wayun siya way siya naglang wayun siya nagdaak matulihan niya pagyanan amuin ikrar diakrir sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban kakahinang niya kakahinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuan pagyanan sunnat sin Nabi alaihi salatu wasallam. Dabang nagkagawa na rin ron hayan, tanto ka na yan, bukod na pag-agama. Bukod na yan lang na pag-agama. Hindi ikaw halaw na sinaming kalawangan. Dahil sa babyan to, yung mga katawte ng huran, yung kamo, mga katawte ng huran, di yan pagsumuhon, magpatumtum amoy. Katawte ng huran, nag-aagama sin amuin agama Islam. Di kami pagsumuhon matulihan, magpatumtum. Amuin magpa-uno yan o magpatumtum ka rin patan, supaya naman kamu makabatuk mong pag-agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magdala. Na iyan mga katawte mong Quran in aming baita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban sin aming uno Rasul niya sabay kita magtaat ka Allah sabay kita magtaat ka Rasul alaihi salatu wassalam kita mabayat sin aon pakataindahan sin aming amuin laon ka pag-agama ta
amo yan invite sin Rasul alayhi salatu wassalam. Na mahuli mga katawte manghuran, murah-murahan dumog kita niyo paminon. Panghindok sin Quran, panghindok sin Rasul alayhi salatu wassalam. Sebab amo yan inhika sud taniyo surga. Amo yan inhika kusog taniyo, amo yan inhika hampuk katut taniyo, amo yan inhika layok taniyo dahil pinalka jahannam. Sebab in pulaan datangan sin kita dua rabayan mga katawte manghuran. Surga atau neraka. Nah, bangkau nagtataat pa Allah, iba nagtataat pa Rasul, tentu saja in ikaw matuhan, amo in pulaan mo, amo in surga. Bangkau amo in simusulang pa Allah Ta'ala, simusulang pa Rasul, tentu saja amo in pinalkan pagulaan mo at law akhirat. In Allah Subhanahu wa Ta'ala na di kerapatan matuhan, sebab siya intag na po sinagama. Demikian in Rasulullah SAW di kerapatan, sebab siya inda aksin uno, siya inapi da aksin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magpasampay sin amuin uno, sin amuin katan, amuin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Rasul di magkikimumungan yan sin amin para hagin hawabaran niya, para family niya, para kampungan niya. Sa malaingkan, uno-uno na in amuin piyat sampay, kaya akan kanay sin Allah Ta'ala, mga hindi pa sampay mereka katan. Dahil nga sabab yan, mga katawte manghuran, subay tatay maun, in Rasul alayhi salatu wassalam, pang maita niya kato, amuin, bang kita amoy mabaya sindik malaung na uno na doon sa kita ron pang Hindu sin Quran doon kita piyaw sa kakata sin Nabi alayhi salatu wassalam amuan ipiyang bin kata sin Nabi wala kita biniinan sin amuin kaginisan kata sin pag-ikhtilaf sabab masawa matubihan biniin kita sin Rasul alayhi salatu wassalam biya kita sin amin uno amin masawa rin ang masawa yung biya kita sin amin hahanik puti, kasa puti way utamak tawtok ni matuyan in pag-agam yung kasawa si pag-agam. Sa amo na sadya, in nakamula rin di ka na awon din ang mga katawte mong Quran, di magadsin namin panghindo si Quran. So ay magadsin namin panghindo nila. So ay magadsin namin pangandal nila. Na ini ang biyabay dasin Allah Subhanahu wa Ta'ala, abutan tarabon ha amin pangadyan ta ini. Dahil ini mga katawte mong Quran, muna-muna inamoy sa putong paniw parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanajatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini ang nasabot na suratun Nisa haumul kay man tagsiyam. Lawagon niyo ang suratun Nisa haumul kay man tagsiyam. Tiawag kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasarayaw-rayaw nga niya mga kamubar iman. Ya mga kamubar iman ati Allah wa ati Rasul. Pagtaat ba kamu pa Allah? Ibang pagtaat kamu Rasul. Ati niya agaran niyo in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaran niyo in Rasul alayhi salatu wassalam. Wa ulil amri minkum. Iban si mga nag-uulin sin pakaradyaan niyo amo in guwa deng kaniyo. Ati niya amin mga bar-iman deng kaniyo. Mga bar-iman in amo in nagnanakurat sin amin umuwi sebab na bangsa upama rin na kumugdan ha amin uno makasulang pa Allah Ta'ala ang rasul niya na law sin Rasul alayhi salatu wassalam la ka kalimaklukin pi masyatil khalid wayron pag makajari pag-agaran hang katao ya panjari bang makasulang na ha amin nagpapanjari kato dahil sebab ini in sila own limitation sin pagpuno nila sin amin pagkalat kanila sa lugay in piag agin nila kato matubihan amo in pagtaat pa Allah, ibang pagtaat pa Rasul. Atau di lang talimipay rin hapang Hindu sin Allah, di makalipay rin hapang Hindu sin Rasul alayhi salatu wassalam, ito wajib kita kumawa sin panghindu nila. Sebab sila yung tagdahan ka, sila yung nakakapot sin aming pagkaradyaan ta. Sebab lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ulil amri minkum. Amo in nagkakapot sin pagkaradyaan, dahin kaniyo mga bar-iman. Sebab yung tiyawag din dihain mga bar-iman, mga kamu bar-iman. Naraydihain, hambuk pang Hindu kato. Pain tanajatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Bang aun piag barsalahan niyo, piag ikhtilapan niyo, hambuk uno-uno, hang sulag uno-uno, farudduhu ila Allah wa rasuli. Na balikan niyo na pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban pa rasul niya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bang in kaunan niyo yan, bat parat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban nakakahagan ka kamu sin aun adlaw akhirat. Jalika khairu ahsanu ta'wila. Indamikian yan amuan in sarayaw-rayaw iban sa amu in lingkat-lingkat sarayaw-rayaw matulihan amu in result sin amu in pagkaradyaan niyo matulihan amuan in sarayaw-rayaw kamatunan sin amu in
uno niyo, siya aming pagtaat ni Paula subhanahu wa ta'ala, pagtaat ni Rasul alayhi salatu wassalam. Tariha ini mga kataw tayo manghuran, bang tapangadjian, marayaw, tanto na sadya ka maakanta, sabab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, parudduhu ilallahi wa rasuli, in kuntum tu'minuna billah. Bang in kaunan nyo yan, matan na ito nagpaparat siya, nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala, nag-iiman hadlaw akhirat, sin maawin siya matulihan. Naamuat ko yung sarayaw-rayaw. Iban sarayaw-rayaw, kamatunan siya naamuhin, pakaradyaan niyo matulihan, bang kamu nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang pagtaat pa Rasul. Namang sa upang kita rin magtaat pa Allah, kita kumahagat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mabiya na sing kahalan tanong inibiyaw. Di mabaya mag-alok matulihan, kita uno yung dalil, sintiap-tiap ang kataong matulihan. Asupaya kaingatan matulihan, mag-uno. Sana mag-uno na sadya, mamisara na sadya yung kataw, sibuk din tagasawiban bakun matulihan. Aon sababin na kamula rin di kate ini, mga kataw tayo manguran, tabiya yaon, matao din nagpangadji, pakula arap matulihan, amin nakita sadya naman, awlaho alam mga nakasalat pa school matulihan. Pag-uwi mari, alim na pag-uwi mari. Rin minsan kaingatan si mga nagpakagraduate tayong hauno, tayong haadsan, rin minsan kaingatan si mga nagpakagraduate tayong hasire, kaya ba ng matulihan. Nayat to, mamisarahan na sa jabat, buro rakula na sila puno matulihan. Sa in panghindu, bukod na aming panghindu sin Quran, bukod na aming panghindu sin Rasul alayhi salatu wassalam. In ini mga kataw tayo manghuran, wajib to kita bang kita mabaya sin amuin, mamusta jabi pag-address ka sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Ya mga kamu beriman. Namang kita rin magtaat pa Allah, kita magtaat pa Rasul alayhi salatu wassalam, persin sa kaula-ula matulihan, na may kita bakun kita beriman. In kuntum tu'minuna billahi, sebab amuat tuin sarayaw-rayaw, pa intanaja tumpisain, parudduhu ilallahi wa rasuli, in kun war rasuli, in kuntum tu'minuna billah. Bang in kaunan niya, nagpaparat saya pa Allah. Iban nagpaparat saya hadlaw akhirat. In hati niya, bang tarihi ulin pagkaradyaan ta, paamin Allah subhanahu wa ta'ala ng parasul niya, in kita bukan kita beriman pa Allah. Ngan sadya matulihan ka, nagnan sadya kita sinunod. Nagnan sadya kita matulihan, sinun kita beriman, simukan kita beriman. Sebab bang kita ditaron ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin magpahukum kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpahukum kita hauno Rasul alayhi salatu wassalam. Na biya din kahukum na umuhunaw na matulihan, biya din kahukum ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagyanan magpahukum kita pa Allah ta'ala ay natahakam ila kitabillah wa ila rasuli ay ila sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Amwat tu sebab amuat hindi ay sa Rasul alayhi salatu wassalam, amin pihak bin kata, pihak pusaka kata, amin pagkamputan, pagungungan kata, dito pagkutawanan matulihan ini. Sebab maka kita nakabkamuyan matulihan, sinamin pag-ikhtilaf matumari. Pasayara ikhtilafan kasira, paalaikum bisunnati wa sunnati wala pa'ir rasidin. Wajib kamu kumapot na sa jaro na sunnatku. Wajib kamu kumapot matulihan ha mga aming kinasa wala pa'ir rasidin. Bukton pagkataan sahabat. Sa maling taning kataan sahabat, mapatut kita. Sebab biyabay tak sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga tao yan, kaya rigdaan, iba di sila magsusulang, haamoy kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila magsusulang, kabayaan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Dahil nga sabab ini, mga katawtang temong Quran, diaak kita sin Rasul. Amuin, pakaputon ito kita matbihan, alaikum bisunnati wa sunnati wala pa'ir rasidin, wa abdu alayha bin nawajid, yamassaku biha wa abdu alayha bin nawajid. Panggayon kong nakamurong ayan, iban, kutan yung natin maduha sigot gani. Maksudnya, ayaw niyo ito papaklusayan. Paruunan niyo ito, pakayan niyo ito maduhanin panghindo sina Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulnya. Karun ha ini, mga katawte manghuran, bang kita matumihan, di magpaumuwi matupaulah ta'ala, para rasulnya, iban rasulnya, tanto na sadya matumihan, in kita matumihan, biasin sa kaulaula, bukon kita beriman, sabab biyay tak sina Allah subhanahu wa ta'ala. Parudduhu ilallahi, paintanaja tumpisain, parudduhu ilallahi, wa rasul in kuntum tu'minuna billah, wal yawmil akhir. Bang aun piyag barasalhan niyo, hang sila kuno-uno, na uwian niyo, balikan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuman sintuhan Rabbul Alamin, iban para Rasul alayhi salatu wassalam, in kuntum tu'minuna billah. Bang in kaaunan niyo matuihan, nagpaparat siya pa Allah. In hati niya, bang kita bukan, bang terihuli pamin, hukuman sin Allah ta'ala, pagkabayaan sin Quran, pagkabayaan sin sunnat sin Rasul alayhi salatu wassalam. Biasin sa kaula-ula, amin di na itamatuhan kinhawaran, tabukan kita beriman, sabab lang sin Allah ta'ala, in kuntum tu'minuna billah. Bang in kaaunan niyo matumihan, bat parat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban haadlaw akhirat. Amu yan, indiyay ta sin Allah ta'ala,
Jalikum khairum wa ahsanu ta'wila. Amu yan sarayaw-rayaw hinangan niyo, iban sarayaw-rayaw aming kamatunan sin aming paghinangan niyo. Nabiyan na sin agiko, nasabot yan suratun nisa, haumul, ayat ka amoy kay mantag siyam. Para man pasin Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahtalaftum fihi min sayin fahukmuhu ilallah. Bang aun piag hilapan niyo, bang aun piag barasalahan niyo, hang sulag uno-uno, hauno yan, hang sulag uno-uno, fahukmuhu ilallah. Inmutang hukuman yan, amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bang ingkatan nag-aagama, bang ingkatan beriman, bang ingkatan nangaku, batiin siya beriman matuhan, bat yuwit niya pa hukuman sin Allah ta'ala, yuwit niya pa hukuman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in yan marayaw na sadya, pahukmuhu ilallah. In hukuman niya matuhan, in pagpahukum ko mo pa aming kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. In yan ha umbul uno, surah, umbul hangpo, pang niyo kamo lumawag sin aming mga iyan. Damikian mga katawte manghuran, in Allah subhanahu wa ta'ala, matalag mga ayat to. Nang dati sa dyan pagkat pa Allah ibang parasul niya. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaja'u patapsalu patadsabari hukum. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. In yan sa buta suratul Anfal, haumbul kapatan tagunong. Biak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'ullah wa rasulahu. Pagtaat kamu ha Allah, iban pagtaat kamu ha Rasul niya. Wala tanaja'u. Ayaw kamu magsulang manulang. Wala tanaja'u. Ayaw kamu magsulang manulang. Patapsalu at sabari hukum. Tanto na sa Matuwihan, di na kamuhan mag-success, mapilyor na yung pagkaradyan, kakainang niyo. Kung nalawtin ayat ini Matuwihan na para mga amuin pagtihar, ayaw kamu magpuno Matuwihan. Amin pag nagpuno ng mga kapil, ayaw kamu amuin magsulang manulang Matuwihan. Sabab, mapilyor kamu kakahinang niyo. Watat sabari hukum, maigin kusod niyo. Sa ayat Matuwihan, saplag yan. Tibar, amuin tibar lah bihusus sa babae nama bi umumil lapad yung pagbistar na amin ayat Quran bukun amuin ha uno bukun amin tartanto sin amin ay amin bisara sin ayat yon sa amin hakasaplagan sin amin himumungan na agading katan yan agading katan wa atiullah wa rasulahu wa la tanaja'u patapsalu wa tadsabari hukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Sandalin niyo, laong sinang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar kamu, pa, laong sinang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ma'as-sabirin. Ba't sa bunar to Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, tiyatabangan ni mga tao mag-uno. Amoy mga tao magsasabar Matuwihan. Tiyatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga tao magsasabar. Dahil nga mga hadis, karunungan mo Matuwihan, in surga, Matuwihan, in tumbas sin kasabar, amo na in surga. Wayroon tugay tumbas sin kasabar, amo na in surga, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran, in amuin uno, in amuin takan kata sin uno, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang lao mo mahunit Matuwihan, piyag tataatan min Quran, piyag tataatan min Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi siya biya sa jahay ni. Lao sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'illahu wa rasulahu, paulaika ma'alladina anamallahu alaihim. Inna Allah, wa may yuti'illahu wa rasulahu, paulaika ma'alladina anamallahu alaihim. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla wa ma arsalnaka alaihim hafiza. Amo yan mga ayat mga katawten mga. Karon ha ini biasin amoy na sabot Matuwihan na uno. Nasabot amuin maugdo sinaming pangadyan taniyo in pagtaat in yan ikasunod na surga, iban ikalayo na ito din hapinaka. Na, mga katawtay manghuran, tanto na sadya, in tiyak-tiyak ang katawang siya naon na panghati niya, si pagyan ng surga, tanto na sadya, wayro umaba, misan nimiyat in panalkat, ito mag-uno. Saan, hinangan niya magpatilibon, dahing hamin apinalkat dyan na, makan na misan na, sa bahayang sing kita, nanirap, saan kita Matuwihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin magpatilibon, dahing hamin siksa sin pakuburan, dahing siksa sin amin jahannam, dahil hasiksa sin uno, dahil hamipit na sin dunya, dahil di ha uno ini. Dunya iban sin uno yan. Iban sin kabuhin, iban sin dunya. Iban dahil hapit na sin amin masihid Dajjal. Nahakan na mga katawtay manghuran, in Dajjal pagyanan amunin uno lang tamunin alamat sin amin masuk na to din amin adlaw kiamat Matuwihan. Namang kita ini buhit pa Matuwihan, amura hindi masud sin Dajjal yan Matuwihan, intula Makkah iban Madinah.
in katanya matubihan nasud sampai pabihaon ini matubihan mangukitaon amura kuman matubihan in wala Makkah in wala nasud sin amoy mga tao amo in tao mga amoy maitong nalidjal matubihan sabab in lidjal yan kung saan mo sa dyan lidjal amin kagyan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa in uno in amo in lidjal yan bisan ila may mga tao mga makikita-kita sa dyan lidjal sa pagtang sin Rasul lidjal lo sin Rasul alaihi salatu wassalam nato sa tikod dajjalin ayaw ka mo magkahagad ang mga lidjal yan namata din lidjal matubihan nagimuwa ng lidjal sibit-sibit matubihan namo na yung uno nabihaon latag nakataan hula yan nasimod pahantara si mga uno sin mga amuin kahalan si mga uno yan amurak man malano in Madina iban sin uno iban sin amoy Makkah matubihan bisan ang lidjal sibit-sibit din dito at kulang-kulang pa isa bang i-compare pang mga pabihan sindikate ini amu sa Japo din di hakate ini amu in mas mataag ni lidjal di hakate matubihan dahil sinalaw nyo amoy Madina nasain mga katawte ng Quran matubihan lumuway in kabukaan ko ini na magmahikay na bang yung makaingat matubihan na amoy laong niya graduate din sa Madina bang makaingat matubihan din sa Saudi Arabia amura master na mga tao rendi kaibanan katin sari na mga kaibanan matubihan na malasat tuod matubihan ng mga tao nagdarasin pang hindog sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdarasin pang hindog sin Rasul alaihi salatu wassalam sa mga kaibanan in mga kaibanan matubihan amoy mangudyo-udyo pa matubihan mga wahabi kuno matubihan nain niya mga katao tayo ng Quran ati ko asabi anhani naming kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala ngayon ini mga katao tayo ng Quran bangkaw kaya hunitan magpuno amo in taat laong mo nagtataat pa Allah nagtataat pa Rasul pagkadjar yan juko pa na siya pagtaat pa Rasul alaihi salatu wassalam nakapagtaat na ko pa Allah sa Allah subhanahu wa ta'ala na mayta wa may yuti rasula faqad ata Allah isiusun nagtaat Rasul alaihi salatu wassalam faqad ata Allah wayroon na piyagdaakan ka dugaing amuray pagtaat pa Allah iba pa Rasul niya pagtaat pa Rasul matubihan lapay na kay pagtaat ang minuno in amin Allah subhanahu wa ta'ala sabab Tuhan yung nagbayta ka may yuti rasula faqad ata Allah wa man tawalla pama arsalnaka alaihim hafiza dahil ini mga katao tayo manghuran bang kau maling longsin bang sila maling di pa mauno di kumahagad kay mo lahat longsin Allah subhanahu wa ta'ala pama arsalnaka alaihim hafiza napupun na mo sa isang kauyan matubihan amuin piara mon kanila matubihan dia at mon kanila matubihan but ikaw in magparigala sin uno magayura kanila amoy magpasunod sin pag-iman nila at mag-uno matubihan sin aming pagkaradyan nila sa in ikaw magpasampay sa Diyo maaray kay lalbalag wayroon na mawajib kay mamurin magpasampay mo pauno kanila yan bangkaw nakapasampay na namo natin duty mo matubihan magpasampay ko sin aming taakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin kabayaan sin pantarangkul alamin nalaong ko in pagtaat pa Allah ini yan kasulod sin tao surga ikalayo dengan pinal ka jannam dayari imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yuti'illahu wa rasulah fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa jalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima parman sin Tuhan Rabbul alamin isiu in amuin nagtaat pa Allah iban nagtaat pa Rasul paulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim hadlaw akhirat in mga sila yan amin nagtaat pa Allah ibang Rasul matubihan ma'al ladina an'ama Allahu alaihim maglamod sila matubihan atau maghangka hulaan sila iban sin mga tao amin kaya hilan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala minan nabiyyin dengan mga kanabihan in iban maglamugay rin ito iban amin maglungan dahil ito hati halaman sin amin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala was-siddiqin iban si mga tao siddiq biya kada Abu Bakar bang dahil mga kapapayhan biya kada Maryam inamin mga siddiq kaya nagkaabot yan matubihan matal pa mga siddiq kay banan was-syuhada iban si mga tao na parang sabil nakaingat mo rin mga tao na parang sabil inamin kalagkuan nila amuin biya simbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala wala takunu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u inda rabbihim yurjaqun bal ahya'u walakin la tas'urun bukayat ayaw kamu mag-iyan ha mga tao amin na parang sabil bat yung mga tao yan miyatay langgal sa raya na ikaw mag-iyan
miyatay amil hamja matbihan namin ang mga isang rasul. Sa nasakid amil hamja. Nasakid matbihan. Kataan sinaparang sa bil matbihan. Haaturan sina Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya. Inyan di makajari tawagan patay matbihan. Ba't sabab biyayitaan kita sinunod. Bunalin kabuhi ka matbihan. Yung kabuhi nila na amuat din pagkahangaran ka matbihan. In sila buhi yat hagdaran sina Allah subhanahu wa ta'ala. In sila buhi sa amon sa jari takanan naman. Sabab na wala na rin di ka matuyan. Di rehilan sila sina Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuhi. Bukun dia sinaming kabuhi tanim ini matuyan. Sa biyayta sila sina Allah subhanahu wa ta'ala. In sila buhi. Dan sebab ito ayaw kang magyang bamiyatay. Di mga tao yan sa nasahid. Mga tao yan. Mga suhada uhud. Ay kang mga magyan. Amoy nagkamatay haun hauhud matuyan. Ayaw to dyan matuyan. Liangan sinsara matuyan. Sa suhada uhud. Labi-labi ito mga kamu haji. Bang kamu magbisita matuyan. Na yung kamu imiyan matuyan. Mamisita kita ni sinaming miyatay sa pagbuno hauhud. Sa amin mga suhada uhud. Sebab liangan yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takulu liman yuktaru fi sabilillah amwatun. Bal ahya'u walakin la tasurun. Sumagawa na sa jari niyo kaunuhan. Yung mga sila yan buki lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos kita liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ka mo mag-iyan si mga siyos-yunay na parang sabil matbihan pati mga tao yung miyatay. Sa in mga sila yan buki walakin la tasurun. Sumagawa din yung na naman bang biya din hantang sing kabuhi nila. Sa kabuhi tartan ko kanila dihilan amuin biya mga karamat sina Allah subhanahu wa ta'ala kalagduan amuin mga parang sa birmat siya. Nabiya mga katawte manghuran. Na in mga sila ini amuin mga siddiq na maswadain tatanto na sila kita matulihan amuin miyatay kita matulihan siguro sa kita nagtataat kita pa Allah. Nagtataat kita pa Rasul alaihi salatu wassalam. Bukun kau nabi sa makalamot ko mga kanabihan. Sebab amat baita sin Allah subhanahu wa ta'ala ma'alladina namallahu alaihim. Ini kau makalamud mga sila amoy karihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat. Minan nabiyyin dengan mga kanabihan was siddiqin iban si mga unuhu iban si mga siddiq was suhada'i was salihin iban si mga parang sabi was salihin iban si mga tao amoy hindi pagkalamuran in amal lasalisin na masyat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah mga katawte manghuran isyu haten di katin ini unuyan lima amin maka-perfect sin amin hinang tamatulihan sali. Dahil sabab yan mga katawte manghuran na mangayok-ngayok kita tamatulihan. Amin mamang kita rin na pagtaat pa Allah, ibang pagtaat pa Rasul alaihi salatu wassalam matulihan wa hasuna ulai karapika dalikal pagluminaulahi wa kapabillahi alima. Bang biyak katin matulihan nabiyaitaan na kita sa Allah subhanahu wa ta'ala wa hasuna ulai karapika sila na yan sa rayaw-rayaw matulihan dahon mag-uno, dahon amuin maghangkasingan bang biya dekada dunya amuin maguno haso na ulay karapika da amunan sila sa rayo-rayo mag-agad-agad na to iban sila amunan sila na yan sa rayo-rayo dahil magbagay-bagay dahil magpanon-panon matulihan na isiyo pa yung kahagaran tamatulihan isiyo pa yung kahagaran tamatulihan bukan na Allah subhanahu wa ta'ala bang kau nang himuting yan hindi kau nakagawa ko rin ang agama Islam matulihan na ini biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kalu-kalu maghuna-huna kau matulihan na laway biya din sa matulihan ni kapag lamud ka matulihan iban si mga kanabihan si bukong kita nabi biya din ni kapag lamud iban si mga parang sabi si wala kita yatay kita rin diha uno hospital biya din ni kapag uno ka matulihan yatay kita sakit biya din kapag lamud iban si mga siddiqin si bukong kita biya kanda Abu Bakar bukong kita biya kanda Maryam paglang si mga kababaihan damikyan dahil sa matulihan biya din ini kapag lamute ba sa mga tao amin nakaamal sa liwerong tamak-tao sa mga kakainan nila yan mga katao tayo mga cukup na tuliyaitaan na kita sin Allah subhanahu wa ta'ala dalikal pagluminallahi wa kapabillahi alim ayun ako maglawag adto sa cukup na niya kalabian dong sin Allah subhanahu wa ta'ala kalabian sin Allah subhanahu wa ta'ala cukup na in Allah subhanahu wa ta'ala may makaingat matulihan sin may tao kirihilan sebab siya rin sa makaingat matulihan sin matan sin pag-iman ta matan sin pag-iman sin tiap-tiap ang kataw namo yan mga kataw tanong Quran amuin tumbas sin mga tao magtataat pa Allah amoy makasunod sila surga matulihan but sabab minsan wala kiranganan diliha ini matulihan in surga in paghulaan si mga kanabihan si mga karasulan matulihan si mga suhada si mga parang sabir bang hasurga in pagbisarahan matulihan sabab uno yadto na sila uno yadto sila amin jannatul firdaus amin first class sin amin uno sin amin surga matulihan nakaw ni kuno matulihan mga katawte bang kita amuin nagtataat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihan mo kayo. Gamit kanabihan kaya hulitan ito matulihan na pasampay sa namin na agama.
Gamin mga aumin uno ini, mga ulama ini matmihan damikyan, walihan hunit. Sabab yan yung mga nagdarawa alin sinway panghati nila uno. Yan yung mga nagdarawa uno. Nagdarawa maingat matmihan hindi makahati uno. Sabab na mga katawtay manghuran in mga ini tanto na sadya mga katawtay manghuran biyabay tayo ang katan sila may Quran. Na mga kami mga katawtay manghuran niyo tanto na sadya amuin mamayta kami kanyo sila may uno. Sin amuin panghindo sin Quran, panghindo sin Rasul. Di kami makabayta sin butol panghindo sin Quran, bang butol panghindo sin Rasul, bang pag-agama yung pagbisarahan kami matigan. Bang pag-agama, ba't sabab di makakuha yung hinduan sin agama, dahil na Quran, di makakuha yung hinduan sin agama, dahil na sunat sin Nabi alayhi salatu wassalam. Amuyan, inaming tahaupuan sin aming mga unutan yung matulihan, sin aming tahalan sin kaong tataat, paulit na magtataat para Rasul. Labang kau rin magtaat pa Allah, magtaat para Rasul. Himinang ko sinaming kayong matulihan. Natanto na sadya mga katawtay manghuran, na inya duway ni sabing bisaren mga yan. Bang kaumat na sunat si Nabi alayhi salatu wassalam. Hadis si Nabi alayhi salatu wassalam. Kabaatan ready ka ini. Inbaita si Rasul alayhi salatu wassalam. Laung si Rasul alayhi salatu wassalam. Baita dekat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. In katan sin ummatku maka inya makasal sa surga. Makasunod sa surga ang si Rasul alayhi salatu wassalam. Illa man aba, malaikat ang rentang hukaw sumud pa surga. Kila man aba, nangasubukan yung mga kasahabatan, ay ko siya tayo mga umuya, mahukaw sumud surga yan. Kal, man ataani dakalal janna, wa man asani, pakad aba. In hadis beta, makusugyan, batabami Bukhari na uno, inagbayt, rawakul Bukhari, di Bukhari na mayta. Laung si Rasul alayhi salatu wassalam, baita din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, din kan Nabi alayhi salatu wassalam, nag-iyanin Rasul alayhi salatu wassalam, naghadith. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. In kataan sin ummat kumatuihan, makasunod surga. Makasunod surga. Illa man aba, malaikat murendi mabaya. Kila man abaya Rasulullah kala, man ataani dakalal jannah, wa man asani, pakad aba. Disyusyon na taat makasunod sa surga alam sa in hati niya mga katawtay manghuran, hahadis ini bang pangadyan marayaw, bang kau di na magtataat pa Allah, di na magtataat pa Rasul alayhi salatu wassalam, bisan kau piyak anak ama sa pasin Nabi alayhi salatu wassalam, di na kau maitong umat niya, di na kau maitong sahabat niya matuya, na ayaw pabihawon ini, dabang kau wala nagtataat pa Allah, amoy palamurong mo pa yung pikilan mo matulihan, haamoy pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala na itong sanin ginhawa barano kung kalamod din hauno kaumat sin Nabi alayhi salatu wassalam. Nalaw sin Rasul alayhi salatu wassalam, man ataani dakalal jannah, isusyo nagtaat ka matmihan, inyadto makasunod na siya surga. Waman asani pakat aba, isusyo intaw simulang ka matmihan, amo natin piyagayan pag-iyanan ko, taurit babaya sumud surga matmihan. In hati niya kung na siya rin ang umat sin Nabi alayhi salatu wassalam. But why umat sin Nabi alayhi salatu wassalam makasunod palaman sin pinalka jannah. In umat sin Nabi katan Tuhan makasunod palaman sin namin surga. Naman malaikat mangmahukaw siya matudan sin surga. Naman dirin pag yan mahukaw matuhan amin taw sumulang para Rasul alayhi salatu wassalam. Hindi yan mga katawtay manghuran na supaya kita rin makulat-pat lauta. Nain ako ini matuhan yari ako mga bangsa muslimin kami matuhan. Umat kami sin Nabi alayhi salatu wassalam. Nah, bangka wala na nagtataat pa Allah tantuha. Di ka maitong matuhan mga umat sin Nabi alayhi salatu wassalam. Ikaw na in manusia mahukaw sumud surga. Bangkaw di ba amuin kumahagad himinang sin amin pag amoy biasang pagkato sin Rasul alayhi salatu wassalam. Bangkaw rin simingod sin amin tatahinang sin Rasul alayhi salatu wassalam. In iyan matuhan makagawa ko rin ang pag-ianon umat ni Muhammad alayhi salatu wassalam. Na yan in mga uno in hadis sin Rasul alayhi salatu wassalam na mayta. Damikyan day sa matuhan mga katawtay ng Quran in mga uno yung mga manusia matuhan amo hindi magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta sila rin magtaat. Nabitan kasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala ta'ala pa ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Waman agdallu mimman ittaba hawahu bi ghairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala namoy ni bayla niya mga tao matuhan. Bang sila ri umasip dito may masip panawag-tawag si Rasul alayhi salatu wassalam
di kumahagan sin panawag-tawag sin Rasul alaihi salatu wassalam, na piyahan di sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sila rin tumayma sin kayo mo mantuwihan, sin pamayta mo kanila, bang sila rin tumayma sin panghindo mo, paalam, ingat kaya Muhammad, annama yattabi'una ahwa'ahum. Iyakaran nila yan, amuna awal nafsu nila. Pagubos, biyaitaan kasi na Allah subhanahu wa ta'ala, waman agdalo mimman ittaba ahwahu. Way na saan makaliw kaanyayahan, way na saan makaliw kalaungan, way na makaliw kalaungan matuhan, mimman ittaba ahwahu. Dahil hay siyusyunin, iagad niya amin awal nafsu niya. Amin iagad niya in awal nafsu niya, way ron makaliw, dahil kanya panganan, amin nalawang na rin ang agama Islam, nalawang na rin ang agama matubihan, way na makaunuray kanya, way na makaliwray kanya matubihan, sin uno. Na amuat pimbiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man fa'ilam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Bang sila rin na tumayma simpang hindu mo, ya Muhammad, simpya sampay mo kanila, na hatihan na sila yan, amunan matubihan yung mga tao nagtutuhan awal nafsu nila. Amunan yung mga tao matubihan, miyamagad haunong yung kabayan, nagpadiktit hamin awal nafsu nila. Na ini subay tamaraog yung awal nafsu tamatubihan. Sebab bang kita nakaagadahan matubihan, tanto na sadya, maitong kita rin hamin sa laong manusia. So, biyaitan kasintuhan Rabbul Alamin, waman agdallu mimman ittaba hawahu bigayri hudan min Allah. Way na lumabing kalaungan, dahil siyo-siyo na matubihan, yung kimahagad na sadya sin amin, hawal nafsu niya matubihan, dahil haway ruun unong, sinway ruun pamanduk, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yahdil qawmad zalimin. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, dito diya matubihan, amuin umuno. Dito amuin himidayat ang mga tao bar anyaya. Yung mga tao anyaya matubihan, habuok na sa lago-lago kanyayahan, yaunin pang hindo sin Quran, bukon namin kaputan. Yaunin pang hindo sin Rasul alaihi salatu wassalam, bukon namin kaputan. Na iyan mga katawtay ng hurantan, kung nasadya, minsan kau nagdaraawa Muslim, minsan kau nagdaraawa matubihan, minsan kau piyak anak halumpa suug, minsan kau piyak anak ha Makkah, minsan kau piyak anak ha Madinah, bangin ikaw wala taki magkahagad ha Allah subhanahu wa ta'ala, wala taki magkahagad na Rasul, amin niya agad mo matubihan awal nafsu mo, dahil ikaw biyak dakaw matubihan kanda una. Biyak dakaw kanda Abu Lahab, biyak dakaw kanda Abu Jahal, biyak kanda Abdullah ibn Salul, amin nakula sin munafik ha amin Madinah. Biyak dahabin kaunan nila matubihan. Na iniagad nila, dumayta at unuyan, dumayta at sila rin makaagad na Rasul. Pasal sinyaw sila yung control sin bayan nila, narawag namin uno nila matubihan, di sila makaatuhamin hawal nafsu nila. Nabihan, inambay ta sila ng Quran, mga katawtay ng Quran. Naraya sabab ini, mga katawtay ng Quran, nabangway mo na pamandok kayo mo. Ang pa yung problema, Allah subhanahu wa ta'ala, la yahdil qawmad zalimin. Di yan umuno, di himidayat hamak kauman, amuin nag-aanyaya matubihan. Nahamok na panganyaya mo, bang kaulit dumungog para Rasul alaihi salatu wassalam, kaulit dumungog pa panghindu sinaming Quran, hamuok na kaibanan pa mag-auno, amuin din ang mga uno yan, dahil ang mga amuin uno at ito, umunin kasirikan. Di ina Allah subhanahu wa ta'ala, umuno. Ay, hindi may itong nasa sirik matuwihan. Sabab, i-explain ko kanyo bang may itong sirik matuwihan. Ina Allah subhanahu wa ta'ala, di imidayat ang mga tao nagsisirik. May taad to. Sabab, di sila tumay matuwihan, Rasul alaihi salatu wassalam. Iyan tiyawang tema nila hawal nafsu nila. Piya pagsirikan nila matubihan, Rasul alaihi salatu wassalam, sinapsu nila. Piya labi nila pamatubihan, in hawal nafsu nila, dahil Rasul alaihi salatu wassalam. Hakan na mga katawtay manghuran, na abang kau Muslim matan matubihan, doon ka, balik ka panghindo sin Quran. Balik ka panghindo sin Rasul alaihi salatu wassalam. Ba't amuan in agama tanyo, amuyan itiya sampay ka ato sin Rasul tanyo, amuyan in yagdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impuas dahil doon mga katawtay manghuran, laungko kanyo, in pagdaat pa Allah, inyato dan ikasunod na surga. Dami kiyan dahil sab, in pagpanulang pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang parasul niya, inyato ikalayo tanyo rin na surga, ika tagto tanyo matubihan pa amuin apinarka. Na rendi ini in Allah subhanahu wa ta'ala na naghubaya-hubaya ka at matubihan. Mga katawtay manghuran, para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, palyahjaril ladina yukalipunan amrihi, antusibahum fitnatun, au yusibahum ajabun alim. Inayat ini na sa puta suratun nur, haumbul ka naman tagto. Suratun nur, ha? Suratun nur, haumbul sin ayat matuhan, ka naman tagto. Subay tuod maanib, subay maanib matuhan. In mga sila amoy simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Simusulang para naakan sin Tuhan, sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Subay sila maalibat sabab datungan sila matubihan fitna. Anto sibang pagdalan sila sin fitna. Fitna matubihan. Amin fitna rin nila ka umuhan yun. Di nila ka amuin, di nila katangkisan. Fitna halang pangatayan nila matubihan, amin may nang na sila munafi. Fitna halang sin pangatayan nila matubihan, amin may nang sila amin manunulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fitna halang sin pangatayan, amin magtuhan na sila, amin awal nafsu nila. Huwag na sila magtuhan pa Allah, sa magtuhan na sila pa awal nafsu nila. Magrasul na sila pa unang awal nafsu nila, huwag na sila para Rasul alayhi salatu wassalam. Naamu yan mga katawtan ng Quran, amin dumatong kanila. Bang sila rin abutan din di dunya, ayusib humajabun alim. Datungan da sila yan, sin amin siksa maul-ul hadlaw akhirat. Di sila kagdanan sin fitna rin di dunya, kagdanan da sila sinami siksa, dakulat din dito ha. Siksa maul-ul dito ha, darat sin hadlaw akhirat mga katawtan ng Quran. Naamu yan mga katawtan ng Quran, insuway kita nyo, maanid matuhihan, sabab na amunanin namin uno. Amunanin kahalan sinamin kita matuhihan. Tanto halaw mo matuhihan, nakot ko namin uno. Iagat na mo yun. Bang tawrin na magtataat pa, ulit na magtataat pa, Rasul hati ha. Iniurol mo yan matuhihan, amin napsusin, amin ang pangatayan mo. Amin napso kabayaan, sin ginhawabaran mo matuhihan. Amin kaibanan matuhihan, mabaya sin amin siyain hari dan dihatun niya. Namin maun ng mga pagtakabor. Dahil niya ito, miyakat na siya hawal napso niya. Mabaya siya sin amin una. Hakan na yung mga magtatakabor, nawayro niya lugar niya laman sin surga. Yan ito yung lugar niya maluag ha, pinarka. Amuyan din namin uno. Amuyin mga taong tatakabor, mga uno yan. Nabihan mga katawten mga na. Aon din ang mga kaibanan na niyaton sa Jakunok Marayaw matubihan. Inaming kakahinang matubihan. Dari mo yan maniyatin mga uno. Sabab yan in Marayaw matubihan. May tayo namin hinilang mo ko na muna yaton mong Marayaw kumugdan na matubihan. Huwag kang bihanin da akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang bihanin da akan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Nahakan na mga katawten mong Quran, inamuin uno, inamuin kita, wajib kita suway kita mapot amin. Hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tara hindi hay ni pianib na kita sinuno sin Rasul alayhi salatu wassalam. Hali tod kamu. Suway humanli tod di mga sila amoy nanulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanulang pagdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Anto si bahong fitnatun. Amin pagdanan sila sin fitna dahil di dunya ini matuhan. Aw yusibahum ajabun alim atawa pagdanan sila sin uno, sin amuin siksa maul-ul dito adlaw akhirat. Kamu yan, di kway kapawian mo. Di kalau mo abutan sinamin siksa din di dunya ini, adlaw akhirat abutan da ko tuan sinamin. Akan wayron na pawian mo matulian pa. Wayron pawian mo. So maraw kay sa kita nagtaat ng Paulo subhanahu wa ta'ala. Maraw kay sa kita nagtaat ng Rasul alayhi salatu wassalam. Amo yan ang kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Dahil sabab ini, impanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman masi-masi. Di yan makuno, di yan magkuntay. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ang nasabot ha amuin Surah Al Imran ha umbul hanggatus ibandua. Umbul hanggatus ibandua matuyana. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Mga kamu beriman, kabuka kamu pa Allah Ta'ala matan pagmabuka. Sebab ang mga kaibanan bahasa taki sa imihinang sinamuin bukan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imihinang siliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dimurugtul sin amin liangan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi akan kami matan pagmabuka. Wala tamutun illa wa antum muslimun. Ayaw kamu magpapugna malainkan doon ha amin ka-Islam niyo. Doon kamu amin nagdarasing ka-Islam. Doon kamu hamula kamu tawa din ka-Islam ng Tuhan. Tayo Muslim di ang simpagyan ng Tuhan. Mangilaan ng Tuhan sinamin niya. In Muslim matuhan amin niya magkasindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Niya magkasindakan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukun amuin nanunulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun namin nanunulang pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukun namin mga tao nagtutuhan awal nafsu nila. Bukun namin pagyanan Muslim matuhan. Sa amin nagtutuhan pa Allah. Niya magkasinhinduan sin Quran. Niya magkasinhinduan sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wasallam. Nama puna sunnat sin Nabi alaihi salatu wasallam. Na maita kita durit lumayma sinami binin ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maita di kita malas sa Rasul biya bahali pagkasita matubihan mga unibin ka sa Rasul haya na tunta sampai barang tamat tuhan na ukan tamat tuhan yung nakita bebaikan sin Rasul amuin
Hibiin ko kanyo yung dua uno-uno matubihan sa rukay nyo kimakaputayan di ka malang salama-lama. May tagto kita. May tagto. Bihani paglasat naman tubihan namin tinggalan tindakan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalan tindakan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na mga katawte mangurang tanto ay pagkasimuyan pa o para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang liulakad na kau sabab awal nafsu mo iniagad mo matubihan. Wala kau nagtaat kabayaan sinun. Sa panghulmat ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabayaan niya. Panghulmat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabayaan niya. Bukan dia kabayaan mo. Bukan dia kabayaan mo matubihan. Sa deng hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, deng hakabayaan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na amo na cukup na rin pagtaat mo pa Allah, cukup na rin pagtaat mo pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabot maitong nakaumat si Nabi alaihi salatu wasallam, bangkaw nagtaat na, biasin hadis kaya na kullu umat yadkhuluna al-jannah illa man aba. Pag asubo sin mga kasahabatan, hisiyutan di maba sumud surga yung kilaman aba. Kalaman ataan, may mga tao nagtataat ka po. Naman din umat si Nabi alaihi salatu wasallam, nakalal dyan na makasunod na surga. Waman asani pakan abari, mabayain tao yung matgan sa mga surga. Naamo yan mga katawte mangurang. Nahati-hatod, kaya nga tamimbaran mo. Bangkaw, bukun pa satisfied sin panghindo sin Quran, bukun panghindo sin Rasul, bukun pa ko satisfied. Hati-hen ikaw rin kumawa sa mga surga. Hati-hen ikaw gimuha ko rin ha, umat si Nabi alaihi salatu wasallam. Bisa muli alam mo, law umat na umat ako yung si Nabi alaihi salatu wasallam. Sa hinang umat namin, bukun hinang sinamin hinduan sin Quran, bukun haturan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati bukun ka umat sin Nabi alaihi salatu wasallam, bat sabab nakagwa na kamatuhan. Hati hay ni kamatuhan, di na kumaba sa mud surga, sa kabayaan mo nalta sa babayo una, magkulit na mababa sa mud surga, panal ka na kautuhan, mabaya kulit mabaya matuhan. Amo yan inamibay ta kato sin Rasul alaihi salatu wasallam. Na impartawakan kato, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kamu beriman, kabuka kamu pa Allah Ta'ala sa matang-matang pagmabuka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayaw kamu magpapatay melainkan doon kamu lauman niyo in ka-Islam. Lauman kamu sing ka-Islam. Illa wa antum muslimun. Wa tasimu bihablillahi jami'an. Na panggayunggong kamu matuhan, haamuin luwid sin Allah Ta'ala. Yung pagyanan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, luwid niya matuhan, amunin uno, amunin agama. Sebab in luwid niya bangkau mimya makata agama, na natutundan kau matuhan. Dahil kan uno. Dahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imakapot nakatunan kau matuhan, biar sinamin sampai pa masa tabihaw ni matuhan. Biar sinamin sa kaulaw lang matuhan. Line up matuhan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung kung natutundan kata matuhan. Dahil sebab itu, napanggayunggong kamu luwid sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magtunan kamu matuhan, biar sinamin amin halubid ya matuhan, ba't sabab in kamu matuhan, nag-aagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tasimu bihablillahi jami'an, wala taparraku. Ayaw kamu magpulaktanat. Ini ang nasabot surah Al-Imran, haumbul hanggang tos iban dua matuhan. Laong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma atakumur rasulu pahujuhu, wa ma nahakum anhu pantahu. Wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Uno-uno na yung naramong kanil sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahujuhu. May kapasampay kanil sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo na ning kawaan niyo. Wa ma nahakum anhu pantahu. Iban uno-uno na matuhan, in piaglangan kanil sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantahu. Kundong iniyo na ay naman kung isab-isab himin ang matuhan sin uno. Wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Kabuka ba kamu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at huwag niyo kihatihan, bunal to din Allah Subhanahu wa Ta'ala, lando in paniksa niya man. Naon mga kaibanan, yung mga hinang katunok na dihay, ni ijtihad si mga ulama. Iban wayro naglangan Rasul alaihi salatu wasalam. In mga yadto nagpatampal, kita sin aming kaawam tatuan, bang kita imyan, wayro unday sa bin Rasul naglangan Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai pagkarungan mga kaibanan matuhan, amuin uno pa. Amuin mga maingat magbahasa Arab na urubahin hati sin maiyap mong dasati rumo itipak ingkatan ulama halaman sin dunia ini matulihan wayroon nagkilap matulihan yung mga ulama halam dunia ini in biya sin paghinamang taniw biya sin pagmaulod taniw biya sin pagmiraj taniw matulihan pag-celebrate taniw ruhayan pag-celebrate matulihan sin adlo kapag anak katit niya in iyan kiyatag na ang matulihan dengan hula ijip matulihan haamuin way noon na matulihan buki mga manusia dahil ang mga tabi'in matulihan dahil ang mga ulama ulfikhi ang majahibul arba ayan matulihan way noon na sila matulihan iban si mga amin aklul hadis way noon na matulihan mga amin mga ruwatul hadis yang kata way noon na
Karang ini mga katawtay manghuran, kahatihan ka na, amoy panggayong dungha, kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibang rasul niya, yan, mga katawtay manghuran, amuyan inhika, unutan niyo, amuyan inhika, lapas ka, taniyo rin hasul, den hapinal ka, amuan inhika sunod na surga mo. Dengan sebab ini, mga katawtay manghuran, magpatumtum ako kataan, makahati. Labi aulay mga kamuktihan. Magpatumtum ako kanyo mga ulama, sari na mga naggulal sa dyan, parang nila ulam alim, simbukon alim at sari ano magpapit. Magpatumtum ako kanyang mga ulama, mga kamuktihan, labi-labi ito. Panggayunggong kamu, sin amon doon ha Quran, sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Duara yan matuhihan, sebab yan doon ha halaw lang sin lima niyo, labi-labi natin din kamuktihan, yan doon halaw lima niyo yan matuhihan, in kalaw nga ibang kahidayatan sin aming mga tao. Bang kamu na lang mga tuan, nakapuas kamu rin ha umuyan, nakapuas kamu rin ha amin Hinduan sin Quran, ibang Hinduan sin Rasul, malaw ng umat di ha Pilipinas, sinikatan matubihan mga mukti rin di ha Pilipinas. Sampai pakain mukti, patumtumun ka kamu matubihan, halit kamu matubihan, sebab kamu yan iaatun sin mga tao, amoy makahati sin umo. Ay nakaw magdalil matubihan, wala kiyabo sin Quran matubihan, ipagdalil mo sin pag-agama. Wala kiyabo sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam pagdalil di pa magdalil ko sin amin uno sin bukun hadis sin Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yan kiyabo matubihan. Nahakan na mga katawtay manghuran magpatumtum-tum ako kaniyo. Bang sadya ini bukun amin asara magpatumtum pajakir pa na jikratan paul mukminin. Di sabin matumupo-tupon matubihan mga patumtum mga ulama. Di sabin tupon magpatumtum mga kamuktihan. Sebab mga mukti sila matubihan. Labi makaingat yan matubihan. Natuan matubihan misan kau uno bang impiang Hindu mo matubihan bukan pang Hindu sin Quran, bang impiang Hindu mo bukan pang Hindu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagpatumtum ko kayong matubihan, way nabihan lang to sa kebaakan. Sebab malaw mo matubihan, katan matubihan sebab magad kayo mo matubihan. Dengan sebab yan ayat kau bang kau hambuk alim, ayat kau bang kau labi-labi mukti, ayat kau matubihan. Ay kau magdalil sin dengha pikilanmu, ay kau magdalil sin namin dengha amuin uno. Ayaw ko magdalil sin amin unong kabayaan mo. Ayaw ko magpuhong si matagpans, matagkabaakan mo matubihan. Sebab bukon yan amin uno. Bukon yan amin daawatin maagat matubihan. At sebab yung mga Nasrani, nabiadahan sa namin daawan nila matubihan. Diya sinamin biyay takata, sinamin Quran matubihan. Kadang-kadang mabiyay kita ha, tulong ta, ununan matubihan mga parulihan pa kita sinulaw ta sa mga hakis na mabiyay ini. Na laung makasunod na kita surga, umat dapat si Nabi. Na nagiyan ni Nabi, tao rin magtaat kanya matubihan. Bukan umat niya matubihan. Wala sa jareta, bukan umat ko sa amo na ni mga tao rin makasunod surga matubihan. Yung tao sumulang katulong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meaning, bukan na umat niya, sabab yung kataan sin umat niya, makasunod surga lang ahadis niya. Kullo umat niya, dulo na dyan. Na ayaw ko maghuna-huna sa matubihan doon amin uno. Diyan na sin uno. Yari imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, alaw man sing kitab Al-Quran mukhbiran anil Yahudi wan Nasara. Daytaan kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman ito Rabbul Alamin na may kato sin akal si mga Yahudi iban sin Nasrani. Wakalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala kata in agi si mga Yahudi iwan si Nasrani la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Wairuun makasunod surga melainkan supaya kaunan niya Yahudi atau Nasrani. Hati niya mo rin makasunod surga matubihan Yahudi iwan si Nasrani. Ini yan amuatin unod. Tilka amaniyuhum, yan amuanin huna nila. Amuanin angan-angan nila matubihan. Amuatin imagination nila. Amuatin tripping nila matubihan. Huwag makasunod surga amurin Yahudi iwan Nasrani. Tilka amaniyuhum. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dehilan niyo in dalil niyo bangsa upang mabat benalim biatag bisaran niyo may makasunod surga mo rin Yahudi ba Nasrani. Hatu burhanakum, dehilan niyo kung itanda niyo rendi nun min aina hajil barahim, min aina na hujul barahim, min aina minal kitab was sunnah. Dahil ka kitab iban sunnah si Nabi alaihi salatu.
Labi adayan mga katawtan mo ran kita man. Hauno na yung dalil mo, hauno yung katarangan mo matuwihan, nakiyan ko bihan. Hauno yung katarangan mo matuwihan. Dengan sebab itu, in dalil supaya rin ang Quran. Bukun dengan Quran. Nah, kita rin di hay marara kita matuwihan sinamin. Laut mataud nagtungod kako, mataud kiyogan sa pagtahinang kurulang, mataud kiyogan matuwihan sinamin pag uno ko. Amin nagdula ko si pagpito, nagdula ko si pag-uno, pag-2, nagdula ko si pagkauhan, nagdula ko si pagkapatan, pag matuwihan. Nainyad ito mga katawatan mo, mayroong kaunahan yan. Kalu-kaluhati ko yung pikilan mo matuwihan ko, akan ko magbihan, na unahunang rito at lawakirat, mga mag-demonstrate kami dito. Tatang tumalo pag-demonstrate matuwihan, isa ulak ka mo katampalaman sila pinalka dyan na sinaming tungkod ng kami. Amuad tuwihan makangkan ko magpataduno, akan nalaw hisayak bimba sa ulayar ka mo. Al-hujjatu laysat bikasratil fa'il, laysat al-hujjatu bikasratil fa'ilin. Bukun sanin hujjah matuwihan sabab si mata din naghihinanghayan. Wa innamal hujjatu bil barahin. In amin hujjah tanda niya matuwihan amuin aun dalil ta matuwihan dengan Quran, aun dalil ta reh Rasul alaihi salatu wassalam. Misan pakarwatura in naghinanghayan matuwihan. Bang in dalil mo reh Quran, dalil mo reh uno, ayat tu uno. Amo at pagyanan amin dalil mo matuwihan mata. Bukon mag-itong hamatag maghinang. Ba't sabab kita ano ba mga katawtan ng mga? Bang yan sa upang matuwihan mag-uno at to, matao din namin dalil matuwihan sinaming matag maghinang, natanto na sa matuwihan, bang dihating bunal may mga tao pupur, bang dihating bunal may mga tao magsusimpa barhala, ba't sabab sila ni matag din diha, daw man sinaming dunya ini. In kita ini matuwihan, bang ayakon pa mga Muslim, ando kayo lumakaulong-ulong. Sabab yung mga munapik, yan yung mga mubtadiin, yan yung mga munapikin, yan yung mga tao, amuin mong haripin anil hakman. Niimig sila ng kabunalan ng yan, mga katawtin. Jinisan yung mga kita rin diyan. Yan yung mga nagngangan Muslim, sabi ko namin niyaga din amin Hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Hinduan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Amo agar nila yung hawal nafsu nila. Dari nga sabab yan ito mga katawtin ng Quran, amo in mga nagdaraawang ulama, magpatumtum ako kanil simbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pajakir pa yung natikatan ko nung nakatwin mahinang, sabab dagda akin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpatumtum kau, sabab yung pagpatumtum yan, makamupaat ka din ang mga bariman. Dengan sabab yan ito, patumtumun ko yung mga ulama, patumtumun ko yung mga mukti labi-labi na tuod, bang kamu magdalil tuan, amuin uno, amuin kawaan nyo rin ang Quran, bang kamu magdalil, kawaan nyo rin ang Rasul alaihi salatu wassalam, di hasunat si Rasul alaihi salatu wassalam, sabab amuran inamin uno, amin kulhatu buhanak min kuntum sadikin, min ayna hadhil barahin na'ud, min ayna? Minal Quran wa min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihani ng mga uno. Na mga katawtan mga hurab yan sinaripo, dan doktor makaulong in umat matuwihan, bang inalalaw matuwihan mga ulama. Parang doktor makaulong in mga tao matuwihan, bang inalalaw mga mukti. Sabab na hati si mukti mamitua. Tiap-tiap ko mamitua matuwihan na uno. Suway ko magat matuwihan sinamin uno. Ay ko magitungtong mo matuwihan, matang kaya mga ganito. Banos niyo yan, nag-atin, ati, di kamurihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ko na ito kami saukat na matagbatwihan, ba't amin uno? Amo natin benar na pilihan. Sa kurhatu burhan ako min kuntum sadikin. Daw ni Syekh bin baca ulayar kamu, laisatil hujjah bikasratil fa'ilin. Bukun indalil matwihan, tanda, matanin hinang yan, at sebab sintaud maghihinang. Walakin na hujjah tu bil barahin. Amo na yung uno, mga tanda mananda tak hujumin uno, tak hujumin al-kitab wa sunnah in amin uno ya uno. Tukhadu hadhil uno barahin minal kitab al-Quran wa minas sunnatil mutakhara ya rabbal alamin. Namo yan mga katawtan ng Quran, inamo yung pagpatumtum ko, balikan ko pa yung pagpatumtum ko, patumtumun ko yung mga ulama, patumtumun ko yung mga uno, patumtumun ko matuwihani mga mukti. Bang kamu magdalil ay ibot matulihan, bukan ko pang hidup kanyo sa pagpatumtum ko kanyo, maapan nyo ako. Simbang ako magpatumtum kanyo sabab na po nagtaat ako pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinagihan siya mag-uno, pajakir penda jiklatan pa ulo. Pajakir, inna pa atid jikla. Hawak to ini, magmupaat nito din namin pag-uno, pagpatumtum. Sabab, pagpakarunod na ko rin ang mga nagdarawa alim matulihan, magdalil sinhinang sa mga tao katano tulihan. Magdalil sinhinang sa mga tao Indonesia, sa mga Egyptian, maghinang sa mga tao Surian, maghinang sa mga nahauno na may atulihan nyo. Minsan pa tao Makkah, tao Madina, bang dimugtol sin uno sin Quran,
dimugtol sin amin sara sin Nabi alayhi salatu wassalam, ay ikaw magdalil kanila yan matubihan. Misan ini tao Makkah, naon pa ang pagkarungan ka. Misan ini tao Madina sa ini matubihan. Aon pa isang kayo na matubihan. Dahil ini murid sa indeng hamahad muro. Sa wala na murid ding hamahad muro, bang di magad matubihan sin amin paghindu sin Quran. May hinduan sin mahad muro matubihan, ayaw kang magad sin uno. Dahil haunod, ayaw kang magad sin hinduan sin Quran. Ayaw kang magad sin hinduan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Narimod yung kapag dalil mga dihan. Inyat to, panganal sa mga tao, amuin kulang yung panghatin niya. Ayaw ka uwi miyan matubihan yung mga hinang ini, amoy piyag-istiharan sa mga ulama. Wayroon pag-istihar bang yung hadis si Nabi alayhi salatu wassalam. Wayroon matubihan istihar. Bisan pa hadis daig matubihan. Bang niya nareron haon, da ay nga ko mag-istihar matubihan. Namun agaray mga iyan, mga sunat si Nabi alayhi salatu wassalam mga kapatid. Dalihan inamin pagkakahalan sin amin pag-aramata, wayroon dukay matubihan. Umapot na sa jakitan niyo, amin piyo sa kakatutan niyo si Nabi alayhi salatu wassalam, amo interakto pi kumamday main tamasak kong bitimalan tagdiluba di abada. Amo ni bayta sin Rasul. Nauno yung kahagalan tamatulihan. Di na kita kumahagad na Rasul, salukay niyo lang sin Rasul doon duayan na piyo kimakapot, iibot di na kamutod di malawin. Pagbayta sin Rasul, kitab Allah wa sunnati. Kitab sin Allah Ta'ala, iwan sin namin sunnat kurong sin Rasul alayhi salatu wassalam. Namura-murahan mga kautay mga Maman pasawahon dan altan yung katan, umayma sininduan sa Quran, tumayma sininduan sa Rasul alayhi salatu wassalam, maman hidayatan yung mga kaulamaan sin uno, sin umat Islam di Pilipinas, yung mga kamuktihan sin amuin wala sin Pilipinas matuhan, amuin manghindo sila sin panghindo sin Allah Ta'ala, manghindo sila sin panghindo sin Rasul alayhi salatu wassalam, bukun amuin agarun in kabayaan sin amuin tao matuhan, magikinang matuhan, misan pa di nakabayaan sin Quran san palit nakabayaan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamang kita niyo hidayatan katan sin Allah Subhanahu wa taala mau paamin mamagbog sin hinduan sin Quran, mamagbog pa hinduan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita niyo malakpas deng ha apinal ka supaya kita kasulsurga supaya kita niyo di makawa deng ha umat sin Nabi alaihi salatu wasallam. Salam doa kaniyo katan Allahumma aksina akibatana til umuri kulliha wa ajirna min tijid dunya wa ajabil akhirah. Murah-murahan mga kautan ng Quran. Pag salam doa ako kanyo katan ng durunog, ano sampayan niyo matubihan. Pasampayan niyo matubihan. Ay siyo-siyo na matubihan, inamin ka, hatihan niyo matubihan niyan. Budeng ang mga Muslim, pasampayan niyo. Misang pagkukun Muslim, pasampayan niyo orang matubihan. Kalau hidayatan, dahil amin, lauman sin amuin pagkainagun niyo, dahil amin kabayaan sin amuin Allah Subhanahu wa ta'ala hidayatan, dahil hasabab sin amuin kakahinang niyo amuin hinang niyo in paghindo sin Allah Subhanahu wa ta'ala ayaran niyo paghindo na mangayo ako kamapan ng mga ulama nagdaraawa, mangayo ako kamapan ng mga kamuktihan, ano ayaw kong magama sabab iniyagan ko doon amuin datan sin Allah ta'ala pajakir penjat cikratan pa mo pajakir in napati cikra ini yan kahatihan niyo rin san ako rin magbatbat magbalik sin sinug niya ini yan amuan indatan katit na tanong katan sin Allah Subhanahu wa ta'ala na akan na makaisog ako. Karena sebab itu magmaaf katawag tayo mga ulama, magmaaf yung katawag tayo mga mukti, amoy makapatumtum ako kanyo sebab na mataod na taod matulihan, amoy naglipay, inamoy natay na si mga kamusliman din di kato, mataod na taod naglipay rin amoy paghindo si Allah Subhanahu wa ta'ala paghindo si Rasul alayhi salatu wassalam. Allahumma sabbit quluban ala dinika ya rabbal alamin. Allahumma sabbit quluban ala dinika ya rabbal alamin. Allahumma sabbit qulubana ala dinika ya rabbal alamin. Allahumma alikal matal haqqi wa din. Allahumma ansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma ansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma ansurna ala al-qawmil kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam doa kami katan ng durunod, mudah-mudahan lapay na sana mga kita nyo ikatan, sinang karayawan amin hirihil katut dari sin Allah Subhanahu wa ta'ala hirihil ang hingo sin ilmu, iwan hirihil hamang tutuntun sinan ilmu, mudah-mudahan magunay-unay kita nyo, iwan sin mga kanabitan, iwan sin mga karasulan, magunay-unay kita nyo, iwan sin mga siddiq, iwan sin amin mga suhada, iwan sin mga tao nag-amal salih, dito halaman sin surga, amin first class surga dan Jannatul Firdaus ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam doa na sadya kami katan pagbakda kita mo awang waktu ha biasa kita ma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.